pozdravljam. Kolega Pavliček i ja ćemo se danas obratiti, možda malo i prigodno, s obzirom da sutra završava ova sezona, dakle jesensko-zimska sezona zasjedanja Sabora, pa će biti vjerojatno na glasanju i za glasanje i gužva na presicama, pa onda rekao da bolje da danas damo rekapitulaciju. Vidjeli ste, mi se nismo obraćali, nismo davali izjave, pa je red da se mi izjasnimo oko situacije. Vidjeli ste na prošlotjednom glasanju u Saboru što se tiče opoziva Vlade i Ustavnog suda dvije zanimljivosti koje zapravo obilježavaju kraj ovog zasjedanja. To je, prva stvar je da je stranka našim odlaskom u oporbu, stranke Dominacionalno okupljanje, jednostavno postalo je vrlo tijesno u vladajućoj većini i mogli ste vidjeti da je stranka Milorada Pupovca, SDSS, i službeno su izašli iz ormara i time što nisu podržali opoziv Vlade, oni su zapravo prešutno dio koalicije. Mi svi koji pratimo demokratske procese znamo da ako nisi za opoziv Vlade, onda si u neku ruku dio vladajuće koalicije. Vidimo i da kolegama bivšim iz Domovinskog pokreta to ne smeta. Kleli su se u to da SDSS ne može biti dio vladajuće većine, međutim sada ih to ne smeta. Prave od građana i od svih birača ljude sa valjda kognitivnim teškoćama, s obzirom da svako ko imalo razumije politiku zna da to što njih tajnici, državni tajnici nekadašnji SDSS-a danas nisu državni tajnici nego savjetnici, da to ne mijenja bit stvari. Očigledno, ako stranka SDSS nisu glasali za opoziv Vlade, znači da su u neku ruku s njima zadovoljni. Druga stvar je da taj isti SDSS zajedno s Domovinskim pokretom dan kasnije, zbog parodije koju je izveo SDP, su izglasali i ustavne suce. Ni to im nije bilo problem da zajednički glasaju s ustavnim sucima. Mi, kolega Pavliček i mi iz Domina, dakle Hrvatski suverenisti i stranka Dominacionalno okupljanje, nismo sudjelovali u tom glasanju jer nismo htjeli biti dio tog igrokaza. Na koncu konca oni su se bez konzultacija s nama dogovorili tko će biti ustavni suci i to su izglasali bi to dakle i s nama ili bez nas, a zašto bi im mi dali pečat vjerodostojnosti kad znamo da će Ustavni sud nastaviti onu politiku koju je vodio svih ovih godina, to je da su to zapravo produžena ruka, preslika većine, saborske većine i u Ustavni sud. Tako da evo, ne završavamo godinu nimalo optimistično, zapravo onako kako smo navikli da parlamentarizam u Hrvatskoj izgleda, a svima nam ostaje nada da će se u idućim godinama stvari popravljati na dobrobit hrvatskog naroda, na dobrobit svih građana, ali i na dobrobit demokracije. Evo, hvala lijepo.